For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth. Yes, I will follow him. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. We're not ashamed of the gospel. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. But we're not ashamed of the gospel, 'cause Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. Sing the harvest. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. But we're not ashamed of the gospel. Shout it out. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. We're not ashamed of the gospel. We're not ashamed of the gospel. We're not ashamed of the gospel. We will fight for every soul. We will fight for every soul. Come on, we give our lives. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. Oh, I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. Yeah, yeah. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as
and the harvest is ready. We have to go. We won't stop till the whole world knows. Power in your blood to save every soul. No, we're not ashamed of the gospel. Father, we thank you for your presence tonight. We honor and we adore you. As we start our sharing tonight, let your Holy Spirit lead us and let your mana speak before us. Whaaftaitele lo mātou tua, ia le mana o lau whio, le amataina le nei whatalnoanga. Wea nei whatalnoanga le lii o se moli mawola I se anganga, o I lava o le maua le nei whatalnoanga whaaleanganga le li. Ia whaima whaala I au, ia whaima whaamalo si anga le li. Ia o le matou savalinga whaaleanganga. Mo oe ke riso, muli oe le amataina si I o le whaiweina o le nei 𝗨𝗂𝗏𝗵. Tu mawatu ia te oe lo lava vi inga, nei maso umai o le whaavavau, e whaavavau lava. Amen. E toi whaatalo whaatu, le ainga ke riso le nea fiafi, ia I lau sila mai moa ma lau whaafunfonga mai fo le nea fiafi, ia e moa lava o na whaatalofa ma whaatulima atu le swafa maualunga, le swafa loto lau tele o lo tātou olii, o Yesu ke riso le pele lo loto, ia mo mau o loto le nea fiafi, ia ua mafua ai, ia o na ma whaatasi atu ma le au auna le atua, ia au e sila mai whaafunfonga mai fo ilo mota ma lau lawa. Ia ua avea lava le manawa o le whaoltanga, ua whai ma ala waa o le finangalo le tua. Ia mo I tātou uma o lana whanau. Ia fia le loto ma le anganga le nea fiafi. Ia e whaafelo I atu le tātou mālofa lalungia. Ia le nea fiafi le auna le tua. Ia o le uso au no ke fia lava e tau le auna le tua. Ia o lo uso. I nea fiafi ia e whaaftai fo I le uso au auna. Ia le ua tu mai le avanoa. Ia e so tau au e fo ia wale tatou au aunanga I le li. Ia o nei lava 𝗨𝗏𝗏𝗏, ia e le o 𝗨𝗨𝗏𝗏 a whaasoa. Ia o 𝗨𝗨𝗏𝗏 e whapenao na moli mauina ai le lei ma le matautia o le silisili ese o le tua. Ia I le savalinga whaaleanganga e pei o na iai. Ia mai ata nei ia mai se o pulenga ia ma au auna le tua lo matou ngalu nei foi tua ngaluenga ia fie fatalo fati lo sunga le fafenga inga Kevin ma lo le sei fo munir ia ma lo sei foi lo sunga fafenga e nei foi ba ngana fiafi fa pe fo le o nanga lo sunga fatonu e de ngata foi le fatalo fatu I le pa ia ma manu o pa anga fo ia le tato klopo ia le aingo keriso fia lava se tafo le lalulangi o e mafuta mai ai le ava ma whaaloalo whaatalo foti a te oe le swafa man maro Yesu Keriso maro tso I fua le fo ia fiafi amen ia le tua ia sorry ua wase ungali le paka ko filo ia le lau sunga le pafenga ia sa mai lau sunga pafenga le fiafi ke lo wa fa silia lo malo silia fiafi ia ina wo loa to te lo so se taimi la vai il meno il tanno ino le upu po le fa so le fion pa ia le atua e ko yo swalo malo si amen po le ama le a ona e oli e faise mea e po le alo vai e fa malo si fo mai oli le atua lo malo si le a e ala fa ila ukala io ke lo u fio ke fa mo ka ia kala ofi ia po le alo le la vai fia ai nga o ma fai mai al ma ko ai nga ki fialu ke fa mo Fa kula ukala ki o le oli lo loko e ko e kupu ale malo si ko e alu e kala o fe pe a me fakanga no kala le ngola utala a o nei na e fai semia e give you that extra strength in ma fai e fai e na te le malo si nga va ke fai semia o la ko foi fi ka polo po le ale le la va bi fe nga ruenga fa ya kula ukala nga vili ko le wo e ki ka polo suya ya ma kai no practice of basic gaming suya ma fo ma uma ka o fia no la oli le mera e fa ki fa pina fo da fia fin nei o
o le loto e whaasoa i le upo le atua. Toi whaafouina e malos. Amen. Ia le atua whaafatai lau sunga whaafenga inga whaalonglongo toi ne fiafi. Ia ma se foi o le sila mai mai o le tino keriso ia o lo manuia le au na le atua ia o se o le sanga foi le lo no loto il ne fiafi. Ia le anga i mai foi ia wal whaasoina o le upo le atua. Ia e pei ona whaasoa i le temi ua whanu. Ia nei po kalame le os po kalame e whapenaona o inai ngi doctrines po ngi teachings o le tuspa ia. Ia os po kalame muli mau ua whapenaona whatulanga ina matapena ina le tato au au nanga. Ia aua ia au na le atua ia o le whanau o le atua. Ia ila tau o filfilia il ngā luenga ia ai maise o le VALAAU o le atua ia te oi. When God calls, pe a VALAAU mai le atua. Ia lau sunga whawhenga ina kewe. Ia ono le tatou taimi. Au te manatu. Ia o la tatou whai me whaasolo le nea fiafi i le whaafunga mai o le tino keriso. Ia o te iloa i inisi o le tino whai o keriso ma le ainga o le atua. Ia e le silafia lau sunga. Ia le lava le motor pau silafia. Ia i se talaanga foi o lo soifua po fea e tupunga mai ai ia o lo whaasino manga. Ia au poa fai foi so ainga ni ke fa pe mai ni so globo pe 5 foi fea. Ia le al motor power wai loa le turanga le ke. Ia fa tai tele mo le fa no ia o lo ingoa o 𝗄𝗏𝗏𝗏𝗏, ia o te sau me le afio anga o vai lo freata, ia o le afio anga o 𝗟𝗑𝗏𝗏𝗡, ia o lona tama o le 𝗨𝗑𝚍𝚍𝚎𝚘, ia mamanono, ia a o lona tina, ia o siumu, ia o aula lea sa o wola I foi le pea I nei vailoa ia I le tu sa ola I foi lo grandfather ia lea lau te tama pia ai a o au ke awhasawai a whapolu ia o le ia o whaito lua o whaipupo atu I le tamaita I la le lei ia mai nai whasto tai siuto lua ia soafa ia esta o siana usoli ia o lea la ua o no foi nei New Zealand o siuto lua ia sa whapeo no la I foi nei ia o meanga ua maua koe maloka laki waka mo foko I kai New Zealand ia o no whawhine ia o le stala anga na mo I la tau e fie loa ia le meo te sauai ia o mai lo whaleata ia le o ia le 5 laru fea ua ia ua whaida inga ia le li e tofina I o walo Teimi nei ia si teimi la vei tutono le tau tinonga ia o lo o still believe God for a miracle in this area o se tasi o tūlanga ia e inisio vaenga fo ina tuputona ia manisio vaenga ia sa whapeo lo sa ilila fo I le atua ia matūlanga whapena awa ia se whanau mo ma ua male maltinao le ainga ia ia inisi fo I o vaenga ia sometimes it's too emotion mo au I tūlanga whapea ia ono le tūlanga fo I le health force I mato ainga sa whapeo na quite a few miscarriage I tono le wholaunga ia ono le tūlanga so we are still standing and believe God for it ele o po le ao le atua mai ele isi me whingata I le atua e teimi nei ia o lo o whapeo na ia iniso tau tonga sa whaatinoina ia e se ia tala mai whomai ia o tātou lava ia o tātou whaatuatuanga I le atua ia e o tātou tūpea tūranga whapea na teimi nei la ia le koe kiki so on the way by faith on the way vi ia le atua ia le tātou ia o tele whanau whaaleanganga nei taimi ia ia o le teimi nei o lo o ngalua I tutonu o le ngaluenga mo le silafia fo I latou ia o lo o whaasoloina le ngata o le Bible study o nisi o tūlanga ia so o se tafo le laulangi o lo whapeo na disciple ai tangata o Amerika o nisi o Australia, Hawaii o lo Wellington so o se tafo sagua fo ia o lo whapeo na whailava ngaluenga o discipleship matala Yesu e go make disciple ele foi mai Yesu ele foi talinga for Yesu no foi mai come follow me ele foi mai follow on Facebook or Instagram follow Jesus and he said this go make disciple
ia tonu ia te minei o tu sila fia ia le ko va ia ka i lunga social media ia sa to sa uma ia i le te mina na mai le tu to ngene ngeki ave e ha o mitangata a ola na mau ai to ni se te mi o le te minei o le tenga lu e disciple me kanga ka ia nga sa mo mai le fa o le tanga ia mai la to fo ia ese mo fo ia o se me o tu ele tu e lo to nei te ia o le ala ia ile ke le fa no fa le nga no wengi Eleli malo faftai esele fa maoni ole tu sei ko foi la kiki ai tua ke venono le sa ta o ni se lu ta o sa valinga ia me se foi o tulanga i fa monianga le tua e fa pe feona e overcoming le nei lu ta wa il tal tonunga so se fo la una lava ma so sa valinga e ia la lu ta ia lesa mau atu lau saunoanga ia sa ia nisi o whamanianga e fo le talitonunga o le finangalo o le tua e whaalia ilo na mamalu molo na matautia ia olo muli muli mai ai tua mafifi mai tua se mea le lei mo lau sunga malifal tua e mesele ai ia whaatai o te loa e o le olanga it's a journey, it's not a trip le whainga malanga umbi le se whainga malanga pupu i so se ki usi ano ala ia te au ia ino talia Yesu no whalonga launga le na launga ina ile sunga whawhenga ia ili afi na launga ila i o ile kale sia 𝗵𝗃𝗃𝗏 le mali la isi tala anga o te manao e amata le tala le ola tupu ai ona lela ua le faungo mo se whaavai o le olanga ona anga i maila i lola tupu ai ona ua le fitono le kalesia le whakasa sa whapiona o ina ia o imta upu whatutua mai o le tōranga lawa pinga le utala 𝗨𝗹𝘂𝗶𝘃𝗏 o ina ana over ai se isi malama fo o le whaoratanga ia pena tupu atu i le ola whaleanganga i le whakasa, ia pasi atu i o, ia o tonu la i le lautala 𝗨𝗪𝗂𝗶𝗏, so pena ova ai se isi tu o te le iloa i le teimia o ngalue i, o inana utalia ina Yesu a vea mali i mwhaola i lo ola mso i fuori tausanga i lua afe ma le tonu, au a onga i avele, ma o inalo na amata mai ai i le savalinga, o le mali ia lao lo ola whaleanganga, o una ave sa VALAAU o ele si tinao le matou nu e fai Bible study nga su se fa Yesu le la ko ai ke ma vo le fai ia o ngala ai penga o usa ka mai kikila sa va mo nga ka mi vo le nga va ko le o fa Yesu te lo pastor ia la fa o sa o po o ka mi ki mi o le nga vai ka mi wo fi le o tina o ka musa fa nga ka la ke o wa fa i nas fingalo ia o ngala o ka mo i fona fia o VALAAU tu lo ia sa fa Yesu wa o le ia le venga la o fa Yesu le ile ai te mare na fa Bible study ia ai o le la mo o le ke ma tu mi le man ko nga kala ngo la fa la ingai la ngo fa la ingai o le matu o la ngo sa ili mo le malo le tu o le au tu fo le na ma te o no to su ma to sa ili mo le malo le tu ma la na mi to ona fa o po ina le o me uma ia o la mo la va na to nga lo pinga no fa no ai o ina no fa la ingai ina wa lu le o le sa valinga la sa tau sa valinga o ula tanga te ino o i loa le foi upulea e pese vai su i lo o langa le tu spaia e pese mea fo te lo fai akula o matautia le ai ese lo fia fai kau ku spaia ai era na ino o finga ruenga i le lau fo ino o mai o nga ma fasa lau le lau fo ma sa no fa lo mo ka la un fo i a kala launga e la launga i dia firma sangia nga fai foi mai alo fa su e pidi ke fa wilo fali e pe launga i au nga ia o ai fo Dr. 𝗨𝗏𝘂𝗏 i malelo fo tu noa o fo itele na play o lau fo yo nei o nei ale tua isa iai o le o fo i diafi o kuki alo ali yo nei o nei o le lava play ke le lopo o fia ka usanga ka lunga uma launga a o launga ia nga fau o mai loko langa i le i te mi uma nei i la fuile upu a ola i le to fo i la tala i tua ta upu le journey o a la tu i le sunga la unga le tua i morsi le fia e le ai moi mea
we le fa le lo ke lo ka ile telo temi o tsu ke mo ke fa lo mo wa suwa tu la ona le tu ile fi Samoa te na tu la mo pisha po o ke sa o sa ma ke lo ko pa ma ke lo ko o ke lo ko i pa ma la sa ke lo pisha ke la kura mo fo piko i ku nga uma la ngo ko ni mo nga lo wa lo fa lo lo ke lo ka la ku ke lo i lo ha we pe nga ma se ngo wa lo e fa lo lo le upo le tu ma o na la ngo le upo le o le journey o fa nga malanga o me uma tupu lo wo langa e ke le la nga la nga ai o uma la nga le se me la nga nga le upo lo wo langa e ile taimina ma sa valinga ma sho to lua ia mo si la fia sa ia ile taimina 𝗪𝗪𝗃𝗏𝗏 ma to ainga faila io le tau tonga ma ave se le tu le fai ona tau ave ta mai titi pe no tala no a tu la fa pena ia o te le tu ia le tu i me fa pena o te tal to no o le fei o le vaenga le o lunga lavo le look after in of ourselves natural a tu la fa pena ia sa ese taimina fa to ma fa po mo si ma to ai lua fes fu lua fa po uma fa po nga ai to miscarriage ma to ai ile le si fo taimi mo si le fia fa lima no miscarriage ma to ai ile a tu langa talu ona ma no fo ma to ai mai le o se mia fa ngo fie mai te le fia tala no te lo taimina nei ese ona la ngona taimi fa pe o ti tangata na etusia o leisi vaenga ma o fo isa valinga e le taimi na ma no fo mo sho to lo e ngole awala ina wa miscarriage ma to ainga taimi na fa to malanga mai sa moa ele I mafai ona ele I mafai ona o finga luenga le so pe finga luenga ia o le finga luenga ma to ainga ele fai to ngi rent sa ma no fo le sono le vengi ale kalesia na ma al taimi na to fia ma o ve ma youth pastor na to luata mitina na ma va ia na taimi la fini o ma tu ma fa le nganga ia ma le atali o ti akono ia ina ua alu le fola ma ina ua ma no fo ma si ma to ainga I ngole awala o I fa ko a o I loa o I wo lo appreciate tangata no fo ngole awala o te loa I tama so lo wola ma le se kanga ka piko I sili so se kaimio ke pasiro mo la awala po le arko inga manga ko kanga ka mo la awala you will see me always give to those people amen ke la kanga ka famila mo penifiki I never judge that side because o no how sa o mo fo mo la awala ele people sometimes you know savalinga wa fa awita itele tu e neimea o ke lo po e o se me ka o se le ka ele lo va yaso po wa le ya o oila o me ka o le ka se tu lo va o fo le wa e al pengi singi ma kwa e ya o fa se ko fo lo vai ku le ka vale ko fa amen o tu lang o fo longa a tasi ale me na enka inga ma wo na te amen o le amen na lo pole tua o te loe e isi oficiringa e sau la ta la kala koe lo ai amen we ale moni fa maon sei kang fo la kiki pe I la sunga fa fenga no le sa ta o tu la ngale le fo la uma o le journey ia le ka ku ke malam lama uma so se fo la uma e ia lo na tau uma sei ia tal tono la vea mai la vai le I se vaenga o moli mau wai o le tato pokalame when God calls ia okay lo le sili moli muli ale e fai o tato pokalame ia o le wakali e lua fesili o wakali la o sau noanga ne fia li makaka fisiti ai fa taile li o leo a fau mai I se fa vai o le moli mau ai me se fo I o le fatal noanga e pe ona I le tupu ai fo I o lo soifua I tono le kalesia e mese o Samoa o le mesa e tupu mai e le fai ngofie pe fo I ona falongolongo le fia mese le fa funga mai o le tino ke wiso ia e ile tali tonunga o tato lava e lava mea na raise up me I tato e tofu fo I tangata malana savalinga malana folaunga
ia ai awana inga e ile taunu ungo so se fola unga ma so se savalinga ai pen faiunga e whaailo mai lea laua wa umona e fofola ina le whaavai o le mea lewa iai fo nei taimi ia me se fo i o se kama i background ai titi o le mesa e tupunga mai ai ia lausunga Kevin o lea sa maua foi o le luafi maltolu lea sa e talia i whaatanga o al tasi leo tatou si ia leo kani ke lo kako siri ai pen whaiunga e whaailo ina ua VALAAU le atua o le ase la ngona na o ia te oi o le ase o ani lo itau o ani filifilinga na o ilo loto pe e ke kali le VALAAU le tulanga le wa ia i le wavea foi la sunga ma fai au wavea oi ma fola al tala lei wavea oi ma fai a onga tuspa ia e me se foi o se leo ma tulanga umma lava fa pena after lava mo fa facility ia o le a o to ia nga te isi ala i tua i le tulanga le fau mai ia make sense la tala i folanga ina ono so se folanga ino le tau unga e ai me o le ina ua faula ina le lua afe ma le tolu o lo tama faleanganga o le sunga le whawhenga ia i 𝗟𝚑𝚘𝚡 o ia le na fufo ina lo ola faleanganga mai sonu la 𝗪𝗏𝗂𝗶𝘵 tupu le ola faleanganga i le uma sa o whengaruenga i nisi o ngaruenga i metau media i Samoa ia ma whai o ilola ina i uno walu te aonga le rima le aonga le tuspa ia le rima Bible School o le nau lawa fi iloa le atua ia uma tausanga i tolu ina ia o ina na ma sani mai masio matou ainga ina malanga tu fo ia aonga we both went to school together ia onga whaatasi le aonga tuspa ia ma whau ina mai foi ina ua ma whai poipo la tausanga i lua afe sfuma lua o inana a mata mai le folaunga inisi la o folaunga o vaenga o le folaunga pena ia lu i tau i ne e iai vaenga no o waonga i le aonga tuspa ia na o le knowledge e te iloa a iai whai upo le tuspa ia whakau malama ia inga ua o i whawhika audi o le olanga e iai isi whai upo le tuspa ia te re malama i pēe whaitau wa se i longa i tupu i lo o langa whatua e malama ai e teimi te whaitau o tol salamo fu martala ta vitor lo wanga ngai whamanua tu ia iowa o mea umatoni a te au whamanua tu lo swafpa ia ai saure salamo fu maile ka vika aua ke kari ala ko kakano ave ese maile mangia malako ngai kango lai whaikau salamo ngai kere malama i whapea pe ia ka vika i whale kongu mafofau amen ai no o ino wa fai tangata me le anga ino o langa o tangata no ui mai ai malato they rob from me malato fai ni mea le tala fia ngai malato upuleanga o mea o inala no o malama mai he's a man of God a fai tawala fai upuna tuspa ia mo ko make sense ai la ino o langa ke ni na ele foi upuna tuspa ia no o ina ina foi upulava le tasa ili mo le malo le atua pe no fai atu e me te a te mo ile on kuspa ia po le alo walu feo le amo tuspa ia amen e ke rea o inga umai mea umai whakau i le atua ai ai me te o ina mai na wholanga part of your journey yaso umai le upu o le whai upu le o le sa ini mo le malo le atua mala na mioton whakau malama mo ia le winga o le whai upu nga inga ua ma ina ua o ma ua masio to lunga i mea tau dates matua i le aia se tupe mativa ke lo pe ka ilo se makiva ilo lo welen kong yo makiva le o lunga yo kilangi le sa ia ine mer su e ku ngor ole or kapusa isa ngor ka lo kila li mai kong le ai o se me ai se taimi e anga ya so nga pe ko le ai ma o masio ma o ai nga fo ile le tau mo fai ngor ma o fo i ola tau mo fai ai o le taimi le na fai ku ya ki auto e sili atu na umi wi mate ana bongi masio mato inga pe fa kolu ma anga bonga i fast food waso tono tau sanga tasi na ole afo ino na ole vai masina ma fala waina ko kiki anga bongi makakalo kaimi uma ole ma o te mile ma le upole atu o aso la fo ko so ngi sina liso o una mo o ele le sa so me ngi sa mo fa la u ka mai pisini si sa mo nga mo funga ka mai ku pe fo le ka protection ke le la mo walu o la la fa ile ku fo le o tele imativa i sa mo ona sa ia nga
sa le ngā ruenga ia sa ye fo mana ngā ruenga on a side e maua la ku pe ke mi ai usau ni o maka o lo ko kiwi umar ka nga kiwi le ke ni nga usau lo fau pa fo mo la wala ka usu ese kupe ia usau alu whenga ruenga i factory ia o ngā ruenga umana no usau o ngā ruenga na taimi tam whai e ati na isio ma ua ainga fo e tam whai mei au taimi uma no usau lo uma ngā o whaila production o lo whakau camera o lo whakau camera nge kwa ka waka o la whakau ke lo ke mi uma sa o lo kokongi e alu uma o kokongi le ima se ma kupe mo e alu uma kokongi le kongi o camera o so lo complain le tu le sia so fa ku le tu ke le ka kongi le upule nga fa mai sa ili mo le maro le tu mari o nga fa popola yo me le wo uma o alu kolu ka usanga wa o nga le angu spaia a ole ngai au ke makiva ele ia ima se me o lo upo fulfio le mene me sa ili o fa popola i ke le o fa popo mai ke You know, sometimes we need to be honest with the Lord, you know, in our own. Because I have a relationship with God. How I talk to God. Ese le whaopopo au ia ki oi. Ese le whaopopo o ia ia ki oi. O le mea na wae whaia. Wae anua oi whai lo marusi wae whaopopo au ia te oi. The Bible says the blessings of the Lord and no sorrows. Ela na whaisa utala. O ngano wa o ina mele melea. O lou le... E iwa hengo tuspa ia o le upu. E ke le malama ai. I mai si whakwa e malama ia inga ua e o i popuanga, ua e o i whenata, e o i tinga, e te o i ngā whakoa activate te easy part of the scriptures. E mawhai ana e malama. E paunga o sa whaaso, o mea ia lo te ao i nea o ia mai la wholaunga. I ele. Pasta soli. I ele tōl nia fiafi e moni ma whamauni le saunoanga. O lea ua wo o le taimi o le whaeaina, wo o le taimi o le whaamamaluina. Ia o tato umalawa tangata e iso tato a miotonu e le ato toi tato uma. Ia o le fuafuanga le atua iso o se tangata ua avea mana whanau. E ia la le fuafuanga le atua iso se tangata. Mai tatau fo i ona whaataunuina le nā fuafuanga. Le ale le fuafuanga. O le mea ngā polkalame le atua i ke le i se tulo i ke le ipa ui fo le manawa holo tina. Pei ona tautala i le afionga pa ia le atua. Au maa ia ke le whalongongo fo le nea fiafi. Pei ona whaasoa. O le telo tatou siki. O le wakali le au ngā le atua le i whaifsiki. O le matautia le o le mana o le atua. Ina ia mwhai ona tatou langona. Se moli mau. O sili le sa le ta oto le taimi nei. Ina ua VALAAU le atua. Ma ngai ke le tūlanga le sa ta ua ke. Le mwhai ona e whamatala ina mai i lausa walinga i totonu o le fōlonga le wa iai. Wa vea oe ma au nā le atua. Wa vea oe ma tangata te leo anganga. E ele tali tonunga. E le ingilu i kau e ke le o mua e o whaahui e o e le atua ni fo i kaimi. E ai fo le tali tonunga le tatou o unanga le nefiafi. O lo i kau fo i nga maka mai e lau sawalinga ma lau fōlaunga. E le kai whakuskusa lia ngilu i kau le fo i ke lua whea ngai ngai kaimi. Ina ua VALAAU le atua i ate ulua ma le tinao le ainga. Ia i se fuafuanga ma se whaalinga fo wa mai le toia te ulua. E whaanga i ai o ulua tangata VALAAUina i le li. Ole ngā whaaloa. I ele tua. Ole lui tau o leo langa. O te whaftaia o i le tua i le teimi o le wholaunga nea na ui ai e. O te iloa o kama whamakalakala aku ia ako ngai leo iloa nisi. Ngā o ai ngō moe le sena o whanpui ngai usila. O le ule alu ke le i tūlanga nei whamatala ono le tātou taimi. Ai le ngata i lea. O le wingo la utana i tau whai whamatala.
O au o le tinga, mo le ki ngā fo ilele o lo ona ele. Let's put it this way. No sa mai sa mo, ile fa mo lunga sa lo roto. Langa sa o mawhai o na whai mea fo i e whingatai e te au, sa o whingaruenga TV1 has a reporter. Sa o whingaruenga inga sa le leilo, tutongi ngā ruenga no whingaruenga ai. Ia ma compare le nā teimi, sa whai fo ila wati na ai teimi. Ina wa au mai au ele atua i nei. Le tau sanga lea, o atonu whanongo longo niso tangata e lau tau tinonga i lungo lau pepama. Ele aso lai mata go through mo lau tō rua whatoha uma fo ili misikari tonu mato aina. O la whare manga ruenga, o lo lunga lai fufuru e inu sa uvai to tonu o le kitchen. O te mine, this is 8 years ago, valu tau sangataru, o 9 years ago, valu tau sangataru ai. O lau te tūwha penei mana ipu i to tonu o le kitchen na la inu le vai laiki. Ai whai atu lau tala o te rei loa whamatala, ai o le aso le nā no whape no ula ngona i le oro ko voice o le atua i to tonu o lo tangata. O le tala le atua le whamai te hau, I don't want my people to drink from a dirty cup. Whamai o te le mana o i lau whanau e inu me se ipu e palpala. Ok, loa ang kako whekau i le iwa kau sangkalua i le eas kaka piko siniko ingo e pio ke. Le ngaka o le mimika al whamaorunga. Awa uma mele ang kuspaia. O te loa fo il nā teimi. Le ima se make kusa me kau whinga o remurfia poko o kuspaia. O le tūlanga lana sometimes, o le knowledge matala tu spaia e whaafefete le poto. Ai o inana fufulu mai au ele atua. O ke le iloa la o aula, sa unau te whai pisinisi. O lo no ta inga nana no sau mai, lai tamu whailo no tau whai pisinisi. No mana o fai sa ule tio ni New Zealand. I want to have my own radio station ni tono New Zealand. Fai le tala. Sa wai le folaunga. Ia o la wai o ia tato uma lava e se lo fie fai tau le upo le tua mesu e sa ili o te whaalongolongo ai also buy books te fai tau ai le upo tu spaia na ave le tupe le limo o le motiva e whaatau e le poto e wangari whaakau e ranga ngau ngau i ai. So I always invest in knowledge of the word. O tama whai o e whai, te whai pole a se awa o ngā lea o ngā lea tua. And I always try to pay knowledge. O te re rau te, o ke whai kau o te tango to tongi e le mea o te moa mai le knowledge o le tuspaia. I always pay them. I reverend the knowledge o le tangata na share mai a te. Because I always su e se whaaringa. Pe te atu su tuspaia. E luas fukausanga o e su ea se mea. E ngā le lima mi uke whaasoa me se au nā lea tua na kou suenga ia e ilo ama. That's why I reverend poke ona inga le revelation o tangata mai le upo. O le tele lau te mea ma te go through wai. O te whawhetai i lea tua i tangata na lato launga ina. Pea le upu i la aso. Lea la ingo uso e vai ma le te imile nei. Ono le upo le tua. Ina ua o maina le wala awa le tua koe ku maina i lumba ne tausanga. Foi merkal. O ungo e matua i mamao i so mafaufau. Le mea kau fai fe au. Ma mea kau fai au kusipa. Never part of my plan. Ke le i mafaufau iai, e le i kau i so mafaufau ke fai fe au, e le i kau so mafaufau ke fai au. O ke kama fai au kusipa ia. Pau al mea na o fia fai, ke fia e fai kau kusipa ia. Mo kau fai fa sa o i wala. O au la, o mga fai la pisingisi. O le oine yesu e ngata o frequency e fai sa le tio. Sa o fenga renga le radio Samoa, uma radio Samoa ia o fa mai ono tulanga fai le ma o fo wa mata ma business ma tu ainga. Ai VALAAU mai stasio India. O te lato e insignere lato ala leo, se mea na mana o mia, o la kula fai le insignere ala leo. Ai ofa mai ele afo ele kama aloa leo. Peise dream come true ia ke au. Le fai mai o le insignere, o le kia lea. E lima anga frequency kasi runga ngei au kilangi e manga au mai uma le lima le telesi le sida le nganga o le atua. Fa fonga lo nanga. Mana au mai uma ia anga frequency e lima. E wako ngei kau le lo i wele konge. E a maka ela me kio. Fai la la utala. Se fe kula ukala e peye ka kala fo le anga ngoi lo mafofo pe woi. Wa kali le atua ila makano. O mele wa leva we've been believing in God for years e a makasa le kio. O no la isa ili le atua. Ma mo se ko lua e ia ila le si vai nga o lo loto. Mo kwali ia se file no.
tu so le ua yo lima le mena mana o ai a ke falo ku lo e ma o alo lo ko ma le kio e ile me ala I koso I le tu lo lo fa sho ko lo si o sa ia o vidi me le ki ala ma fa ile ma ko la si o fa si ki ko o sa me le si fa ya so ria si o ko la le ka uri piu ka ko o lo sa uri piu ki a polo le ka fa ele lo le ku le ka le ka kala mo ma ya ta ile vale nei a so ia mo si la fiana a mata fo ile ET live ia mo ila dona ia ile taimi le mai mo fo ile ET live ia o taimi na a mata ai ia mo a mata ina mai mana fo uso le ET live isa como fai a ngola o career o lo ke mga fai business for some reason lana le o le tai por kala me wen card course o le o te tamu fai tultuli e ke fiu e ke alo me finga ngalo le atua e ke le mo ile lei e se I longa lava e ke alu e fai le menga fai le tu e o e fai fa kwa manguia pe ia le wa o yona ke lo yona e se menga kure le akua e se menga o le la ko fa makala kula o yona ona na ye le mena na wilo loto le la o me le taimi e mawai a o le la ko ave ese kwa mo lima o le la usei ko akele sa moa o la su es kanga ka fa pengi e mafainga mo wai se la ko frequency a o wa o nga ka ngai u ngofo I lumor ka malo o fa mari frequency ya wa ko ai na ngai fa so o e ka mo fa so le ki radio sa ese radio I ko ngai le wa au me le mo ke running ai a mi mo la ta e ke fa longo ku lo le ai yo se file mu wow la wo le fi lo o fa ku lo ko ke lo le fi uma o fa ku o le ko le tio nga o le ko de radio sa mo o fa ku lo ko no wa ko le ko fi fa ya se me o le fi fa se me e la so ma sa va ni mo to o nga la so ko lo ke lo kai fa ma pa postati o lang ka mo so ko lo ke o ke ka mo ala fa makala ye nga ngor ku spa ia ka mo fa makala ia ele fa tala le or kala le lo to do ya cha fa ba tala si ma to ai ke ke lo e si de ko mala ma pa fa makala ku spa ia ya ngai lo fa makala sis la ma ke o le one tree here le si aso asa lo ko pe ma ya ai wa le va fa ma cha ke mi le wa vivesi mai le o la pi ma te mi na le vai tau le funga le wa tele tangata wa fa nga se ina le media wa pala wa se tu lo pala wa vale ai ma sa lo so to wo fa mai ke do he me le fa I so video fa ma lo si ka sa mo you know le tu wa o lo ingo sa ai o 𝗘𝗶𝘁𝗏 o no lo ingo nga I lo ia o le no le media o sa wa lo ingo o nge la lo ingo matai o lo tamba o lu I fo no no tau le e se uma o ke minga la suiro ngo o lo wa liko le uma na suiro pe fa na ya uiva sui uma lava va nga ya uiva o na yelo na mafuanga o le me fo enta o te inga le nga ngo le tu fo ile tala I tu ina wo sa le video le nga o le video le na no tango fa o le fatu no tala no il fatu o le video mo lava le na tu what a lot of people being blessed by that small only 3-minute clip video na mata mai le na fire o video na o fa malu si tangata verse a day vai na fa pena o ina lola o ila tangata o mana o fa ola ina o mana o po fa ola ina e me foi le ele fa pe fa ola ina na tia ile no le hala o le mafu anga le na sa tu e lo loto e a o lola na upu tangata ile luna sa lola covid te mi lola na fu mai le tu me uma la ia le nga e to tono levanta usanga a lot of people fa people film to sa uma o pai postati o aso me uma ia mo kango fai ko pai postati o me uma nga o devotions ma mena tusi mai to tono o le fitu to usanga taluai all the series of faith o me uma lava o me na o tusia mai le mafenga malanga ma so tolu e fai da ka ko pai postati ele ia o me se sia ke o le fai ngi me ka o pai postati ele fai o me se sia ke o le fai ngi me ka fa fa ya o le ai o no fai ngaluenga le tio e ne to ala lo ka ka so ai o me ta mata upula tuspa ia these are part of my daily devotion o le mea fōla nā wala I rona whaingo o le Kevin life ia le tūlanga o le afo ngaluenga e peo se daily devotion len sa whai ma o and then I open to the public o ina la lele o le ino wa VALAAU la le atua when God calls
pe no fai atu ola pelingi ola plan na ai o te mana o te fai business ma fai sa wati na e te mana o e fai ia tu langa nei a o vala au le tu e te o nei on tangata ya ma o le la o fili ola o filifilinga o filifili e la unga le upo le tua ia fai a o ngaina le upo le tua ma o le upo le tua o ai lava e fai mo fie ia peo nala le o anga ia ile tulanga ile fa mo nga wenga le tua ia le pasta mo le faso e mesele mo le mau o le ai kau o mafsi o le winga tala o le wakani umai la mo le mau ma usa no angalia fesili o mo fatulanga mo le pokala menefia ale au mai ele anga ia te au fesili au e faso ia ele ai maso mafau e ke fefea ele ai maso mafau e la ave o fai a ngol tu spaia ele ai maso mafau o le a o se keimi ke e fai oi maleo ma moi e ese ale makakasa e ai ese o le si mea le fa longo o fa fonga mai fotino ke wiso you have the gift of public speaking a pe yo iling fau mai ele tu o le ala ke sa wa o le upo le tu wa ma sangi el kala mo lu mo kamaka o le winga la tala it's part of your journey yeah e vala au ele tu o le ala fa ngai lo malo me alo fa le ise fefe le ise pala ai o le matango fio fa so pasta ni fiafi ele ongi mea ma e saua kau ai aku loi tangata o mea ma fa aui mai o ele tu ma fa savali mai o ele tu e pe mai moli mau o isi foi upu mai isi mau tu spaia fa kai malama ia inga wa fa ki ala fo sei fa lau tele tu langa le ono le o le vala au le tu o ma foi nei fai fo okay le tu wo viu como fai business ele ai como fai le mea manga o ele ai o que le mea try ma mea try ele ai yeah I know I tell you what I will to pasta si fa lau tele ne fai lau tala le o io te lo ai o le il fa morning o lau tala o mea o lau folauma every part of your journey is important sometimes we look at the destiny. Tere taimi tatu te va ai le taunu unga. Ai ngalo ya te tatu le whainga malanga. E tutusa le tāua le taunu unga ma le tāua le whainga malanga. E tutusa le tāua. O nei le ai se taunu unga manuia pe are le leila le whainga malanga. Tere la taimi e pēno whai atu. O mea no o ina mai pēno whai atu I Bible study mai si vahenga umale nei. E tasi leo le mea o te le whaapeo o te le whaia tala le rana le moni maule nganga o le tuo se situ langa. Pa o te whaapea atu taimi mai le aso waonga. A tonu e ise kaime ke mawaya o le se pupe la ukanga. Pe a kasa vali o le e kango mai le. A o te whaia ke oi, e le aise kaime o lo o langa, e ke le mo wanga iau, o ke le ise kuspa i ero lima. O kaimi uma, e ka mai kuspa I palangi vole ko ngorkanga. E ko ngorkanga lo of vai. Ka mai ka mini vole le. E ko ngorkanga lo of vai, e ko ngola ukanga, e ko ofera le metfer a one foina, e ko ngor kuspa I la una ako. So se kaimi ala me ki feo I feel e matangata. I always have the Bible with me. Was out technology, wa ka le avia roi because o leo o fonga ina I o temi umau e kuspa I to tonu le. Ai o te o whaia la tala le mori maule nganga o le atua. E peo se mea foi lea kongo fongofo. Mo kaora le whai kaukala fo e ki ngā o ka le malamana. Ai whai kaua. Hallelujah. Ina wala unga la au unga le atua. So le e pea la so o mai le nganga pa ia ke a umau o kuspa ia. Wama whai le nganga pa ia ku whakasi. Langa o whai kaua. O kere la kusia whainga kuwai o kusi o no whai ngā tūpu o ke whai aso uma o ke rei lopo whakpo fo I whaafia o whai kauri ngai ne tuspa ia. Ai ngara whai ki nganga le maramarama, ai whai kauri. O lela o rei no o ina tuspa ia. Morsi la fiere sa PhD. Telo taimi a whai Bible study, ei mea o whaari e le atua ia te au through the scripture, revelation, from the scripture.
O mea o tere I whaalongo o tala noa inisi. Ai o mea e whaailoa e lea tu. E peye pupula mai whai upur kuspa ia pe a. E le upur tuspa ia le whai mai. Mai tala ai for tuspa ia whai mai. O lo sa ili mai le atua I se e loto atu. Amen. So, o whaafita auri la le ai o tele o mana o e selo tangata ona e whape o special out no. E maafuana whaila o tala lea. O le tele o manatu se leo te iloa te o tangata. E o e sa ili atua e whaongara atou. Whai mai le tuspa ia. O lai sa ili mai le atua. Hallelujah. So o lea rai ke sa ili aku. Ai o la fu sa ili mai le atua. Amen. O la fumartala tuspa ia, o la sa ili mai le atua I se e sa olea, le loto. So o a ula ia ilo uloa, peno whai atu. I have no heart to be a preacher. Pauan me ia te ula so te loto I le atua manana upu. I love God and I love His word, but I want to be a businessman. O le mea nano mana o ia, o mga o iu kere I mga o, ia o lor kuspa ia, e vana ela pisingisi principle kuspa ia, ngō mga o, e whaisa pisingisi e donate to the kingdom le atua. Whais furua I kingdom le atua, that's my mindset. Ai, o le tuspa ia, koe loa anga whaapeo, whaisa pisingisi, o le whai pisingisi mua le whai ka kuspa ia. But I really want to go back to the version now, because sometimes, o le tātou sa ili le atua e whaonga tātou, ai le o sa o tātou roto. All I know, o le atua, mana e tala tasi o ona le atua na whai launga. You know, I quote Dr. 𝗖𝗞𝗏𝗏𝗏𝗏, because o le telo te me whainga launga, I pick up something. Na launga na ona le atua na e whaise tala whapea. O le ngaruenga oe maa o le tāpena. A o aina minoi le atua, minoi. A minoi la le atua o e tāpena. You move with God. Ai a whea minoi le atua e kere kāpenga. E lefta nongai. So, ia aula ia. Pa wala o me whai. Whai tau na tuspa ia ma tāpena. A o le keimi o manga o le akua e whaonga ia se si e whea veranga whea au. Sau le akua o e kāpenga I langa upu. Sau le akua whaonga o e. Ele saude a kufu aro kapenga e vai kafe au aro kapenga no e saude atua su e mentanga talana tapena men not preparation time you never waste the time in the last 7 years le maurungali no la sila le atua we've been dedicated ourselves e faitau ia ka ia wai o le waka faia o ngai ngel kuspa ia la fa pe ni si fa pe po ferme 7 years o kaua o devotions o la apinga kusi vo le ngai na koe au mai umar ke mi ngai koe fai me ka ko pai postani Hallelujah. Vi eleli. Pasta fa tai mole mau mata mo fie ne fiafi. Te lo le ua a matona manino mai lo tali atu le VALAAU o le atua. A o le nei taimi ma le nei vai tau o soifuanga o lo tātou iai. Ia le ua whafonga mai fo i le ainga o le atua le nefiafi. O le asau whala ei au. O le asau wha losi mo le tino ke riso. Pe a VALAAU mai le atua ia te oe ke risiano. O le au pa ia. O le au wha tua. O le ala utali atu i le atua. Ma e fo i mele ngai sau ngoa. A mi ngoi mai la le kua la ele o ka penga ka ko. Nongo winga ele fta long ka ko. E mi ngoi ale atu ele fa kali le atu ka ele ka pe. I for tell just but yeah for my in finger malanga I learned that le finger malanga Israel. For my tell just but yeah ole au fa ni tu ile. Ya la ile boa ole afi fa ni tu bo ma le au fa ni tu le au a for my la a o ole a lava ka ni pe farva ve au mi ngoi le au. O isala elu la mo eta pena nga mingoi ya lao mingoi e mingoi pe al va veao e mingoi e si al termina o termina mu vai le tua mu ele fa tali le tua se tangata o le taimi fo ila le tua e ele taimi le tua o le partner tangata ta pena when God move le tua i o ila vai ready e move fa tasi mo le tua a faile ke le fa e ila le skanga o langa a ko a ongo se furu kausanga o la langi ai manga o kasir masinga fa e fa ko kuspa ia e fa out fa un masinga le mo masinga ko so se kamala kapia
nga amaka menka alo like so ole se au tsa no temine ole upole atua ole upole atua ole fa vai amen ole fa vai le ole bolanga fo me ya o tama tu somonala ya o ala tama ile upole atua ole titi o fo matala tu spa io manui ole atua for me the blessings of the Lord will overtake you for me sawa manui ole atua pasia oi o laina le ai so fa vai matala tu spa io le atua sau pe ole lolo sau le atua pe ole timu sau pe ole wanga malosi ona sau le atua fa manuia ia te oi ai ali ai so fa vai malepe oi manuia le atua malepe au manuia le atua se tulo fa ina tato manuia le atua sia because the blessings is too much for our foundation for mother tala Yesu o ai lava ua whaalongo i na upu mawhai o te whaatu saina i le ua whaulo na whale i lungo le papa le upu a whauna lo whaavai lungo le upu pe o le a lava pe whaamanuia le atua i ate oi ua tele niau tupe e le suia oi po le a lava le tele o me whai tangata ni mea le anga i whai tangata e te oi e le suia oi you still the same because Jesus never changed e le suia le atua hallelujah o a umala me a mausali lo whaavai le upu le atua e fua mai le upu le atua i lo wolanga o le te lo le this is God's word amen ele ese le upu le atua le o tau whaitaua wa iai self-help buki o whaatau solo e ke anu whaikau pe a depress o ile cure depress o a umani me uma o le whaungolo a inga e whau mai le upu whaungolo e ka le sia whau mai le upu o a me uma e whau mai le upu hallelujah this is the wisdom of God Jesus is the wisdom of God this is the word o me uma lai lau wha maa losi a whai o iai seisi o whanongolongo nei a fiafi Kevin la sau whautuanga mō tūpulanga te iloa e ile si au ki a kongola wei whaola ina wa losu fitau sanga te mine lau a tolu se funa whaola ina i lunga o le Kevin Life Ministry aso mai fie whai kau kuspai o lang karai kia ufa mai anga i loa au ke anga wha pera le whakua au koe se furu fiku kai minge si wala mo onga e fia fo itua because o le keimi o le felesi o le mawhau whai tau tuspai a tono le benefiti na o sa utau tinonga le leia fiafi ia o le nā taimi e peo se e peo no fai atu e le aise fai longa mawalunga e le afiong pa ia le atua e le aise e mawalalo lava le tūlanga taua o ina i le afiong pa ia le atua ai o le taimi lava ma le atua I know the author of this book I don't just know the book I know the author too o ke fellowship le tangata ntusia le upu lea o le tele lau taimi ia e whamatala mai le ana tusia le upu amen and I believe if you build that relationship with the author of this, tele tangata whai tau le tusi, ai le lama le author le tusi. But I want you tonight, ye e loa le na tusi le upu. O ye fo ina na te whamkalanga ke o le upu. E sa wā lo poko. I pēr whamakala koe. Sa wā pēia o e whesau PhD. amen That's the not the FFE. Pastor. tai lau sunga le whawhenga ina te ilo leo a whtau I lawa ma le tātou taimili nea fiafi ai o le avnomun muli your last words Pastor Kevin ia me se foi whafonga mai o le tino ke riso ia pea ne sau noa o le fo isa e whaso ama muli maulu nea fiafi e au na le atua se whaalongolongo mai ai matapena mai ai fo ilo o esa valinga ma mau le wa ia nei taimi o ai nisi au na le atua lo fai ma mentors ia nei taimi e te tua iai pa na mia so ani le savalinga fa le nganga ia me se fo I o le VALAAU le tua le ua fa manu ia ina fo ilo sunga ma fa tua ia me se fo io ni o lo fa nga I tau ainga o tino ke riso ia a fai fo e fina ngalo le tua I se si taimi I lungo le tato o unanga ia e fai a lava fina ngalo le tua ai sauno ia o le tato si mulmuli na o inisi o au na le tua ia o lo fai famanianga ia te oi ia o lo fai fo ima e so tai ai pe amana o miel so so ni sa linga fa le nganga
e sele tāua o le fesili lea sili mua lea o te loe au e tāua o nai so se tangata lava e o le mele o le accountability tangata e vaaia o lo wanganga ma leo ina oi ma lau onga i e whaidu mo le ango tuspa ia e masani e lo tama whaleanganga o Isaia la meta e il teimi o ke loa e kele isia o e fo isia ua onga wato e whaasao mai le amakanga ke mi whaka amakai e whai masui lo fiolo whai ma update e ke mi e wai si mea wale koe if you see a new lights voi le ia sui ai e le wha pio lo hold on le old lights nga e ngi sia o nga whai mua ona na according lo ka malama nga iai ia o se utama Isaia ia i nei vaenga na so tai mai ai san fa sa o le mele anga e au mai la i o risi tu o ke le faksori sa o so e i vaenga o te le o ilo le no ia o le isi au na i mo si le fia foi ia o le sunga ia Dr. 𝗨𝗂𝚂𝗟𝗏 e ia nisi o onga ia pei foi o fa so ai ia po e fitu o le a foi o le poto ina o umono vai ina vaenga nei no so tai le sunga ia Dr. 𝗨𝗂𝚂𝗟𝗏 e fa mautu mai pe sa o nei meo te o ina ila tunu le tino ke riso so o mea la lana o ina tunga i le po e fitu i lungo tatu prokalame ia o mea fu na fa so ai ia ma pasi mai foi le to mai o le au na ia ma au mai e tau fau i foi ia ole tala paulo fo mai a Timoteo ia e tu mau le upu mai e fai tau le upu ia ola oe ma ola e fa longo ia te oe ole o la nga duenga la e fai ole tu mau le upu ma fai tau le upu ia e la ngai ka mawhare anganga ia ke vili e so ka e si aki mea ngai ka mea i no kewa 𝗗𝗶𝗵 o ngasis o ngā wā ore se PhD e le leila of siri lau fai PhD e leila of siri lau fai PhD e wha asao mai mea i ke ua tau 𝗵𝗶𝗵 e mese lava e wha amasino ina ai tātou i lumo le atua o le ave whi au ai o ina foi pe no fai atu e fa mauni e fai le upo le atu sa ili pe ona esa ili o le oloa taua o la e fai ka kuspa ia a fai se maka upo ke lo ia manga o mia ya uia o ino mata upu lo loto mata upu o ke vilia ia o ia uta mafalanga si au mai al fokuanga o le ale mele se ele mele le a ko ele fankala si I ka au mai ke lo e fa makala mai sau a ko a faksoli le ala o mamla ke lo e fa ila utala la no au le foko ka ngi kuspo ia o ke le me wo longe o me ka ilos fukanga ka usanga o su eis anga le fa makala me au ngele ko nga lima mingu ke ngo sidea o mamla ia le tu ia le ne ia o tino foi ke riso o lo fa lo me foi ka ko poro kala mi soli o le si ai ngale ke longi ka ke kilo e si revelation ke mo wa ki fa so ai la tu no tato klopo la fo so le la fo ko mamla ma le mela o le mena i lo tala awan I mutolo la o ina le fiongo pa ia le amen honor the revelation honor the word be faithful ile upole tu o la ula ia fo tu le fiafi ile upole tu o fa vai o le tu mo na manuia fa mai mata utia o na manuia a fa manuia le tu ia te oi e fa mai e ma no silea too much mere na fa se fa te ia tu lo via ke we e ma lo se loto ai a wangi e ka la la fa ka inga e le si a wo ma lo loto le fa ngala ngola wo memoria le kasi ka usanga nga ma furu valu miliona o more than that kasi male o va ka usanga le ma lo le loto ai o ma ke ninge le ma si me o ko yai ia ke lo la la lo se wo au se wo le ala kala mo ia le fam kala o ke lo sunga la ngolo lo pro kala me le fa so ka le fa era fa la utala ono o le tupe o mato te le ale tupe it's a blessing ai wole ma fai el fa vai o tangata na ia ona fa so le fa manuana so me na le enta o batu le tala sometimes o le te leo pe o ka ko fo I malanga mai sa mo ngai sa ka I was fuluar ko ngi ke mima I was full o la I lo e o mai no ngai mo ka I was la ko kongi ele ma o la la vai lo ele o ma fai na vai sia ele o ma fai ele fa vai no na mala malama ile upole tu ona fa so ale me ona faule me la nei ko mo ele no fa so the word of God is a foundation
A pioro le upo le atua, e tatau o le a lava ke leo maungi o le atua, e mawhainga ka haufi e sea, o no lai lava lo whaavai, a le aiso whaavai le upo le atua, o a maungi o le atua, e masaa, e sau e mau ia manui o le atua e sea, te a le aiso whaavai le upo le atua. Ia, whamanuia le atua nea fiafi, ia lo whaanga ia i tātou ainga tino ke riso, pa anga fo i 𝗨𝗏𝗂𝗶𝗵 Ministries, Fea lava se meo e mafuta mai ai. Love you all in the name of Jesus. Basta, ia ke ilo le vainga muli lea. O le la koe fo ia i le maule sa e mentioninga le amtanga. Mata i ono tolu suma tolu. Ia fo te mantua ina ua ta whasoa mwhilo ai. Ia sai whasoa mai i le malo le tua. Ia o le silmul muli. O le ase manu lauti, ia i tali tonunga, ke le mea sa taitaina me lau sunga le ngata i le fionga pa ia le tua, o whaalinga, o miti, ia e maise so sonia o auna le tua. Ia ma mea lava sa whaavai mai ei. Wan ma ngai me le sa e whataitaina, o le mea moni. A le eise whaavai o oi, e ma le peka kui whaamanuianga le tua. Le o whapupua kule tala le auna le tua. E ka kaulanga, e ka kaunga eise whaavai o so 𝗓𝗏𝗏𝗏𝗏. O le ala whaavai, o le upu o le malo le atua. Basta. Ia tawalunga mai loe lau sunga nea fiafi. Le anga le mele le sai whaasoa i no tawhilo. E ilo tali tonunga. E so o stangata whaatuatua. E so o 𝗓𝗏𝗏𝗏𝗏. E ka kaunga a vea le ngei mea mona manu lauti. Le malo le atua. Pe yonga a maka i lau saunga ni vai ngā le fiafi ma le ngā whaaloa. Amen. E luala meo te fieta no rara fiafi ne whamanino i le tanoanga. O le malo le atua martatonunga. O le malo le atua, it's a kingdom e whailana culture, e whailana nganu. O le taritonunga e whailanga system, po o le awala fu ile ne whauai, e whaile system whanga yo ye. Ia e peila o ia o afo i taritonunga whapaha, i taritonunga whapura, i taritonunga whamusalemi, e whaile system e run ai. A o le kingdom lao le atua, e whaila na nganu. O le nganu ula na te whita no e le whiawhine nei, peila o oi, ma o e le tā nganu ula o le kingdom. O te alofa ia te oe, ona i le o whai mai tūna whono, ala no o alofa ia te oe, because it's a culture of the kingdom. We love each other. O te whaamanga longa oi, pe a whai po te whaamanga longa, e le ona, because it's our culture to forgive, o le culture o le heaven. Or the kingdom. We work together, preach the gospel. It's the culture of the kingdom. We are ambassadors of Christ. Hallelujah. So, le culture, the kingdom, as a body, it's a matter of the culture, it's a matter of the custom. Amen. E la te mete lua tu ai sau tono matou pe ke laku ke loko ke sa e laku fa mai ele o fai matou ngala kala ke o laku fa mai e o fa pe mai ya o ko ya o ngi ko fa min ko o fai mai ngo ko ie su mai ko ie. That's a custom. O le tu maleanga fo I lau te lo e au ie mata mo fie o pa ole fa mangalo o isi me uma it's a part of o le culture po leanga nu le o le kingdom le tua. So for me le tal tu spaia sa ili mua le malo le atua malana miotonu. Ona fa o popo le o mea uma. E ala na faila utala uso moli maule nganga o le atua. E le I koe iai se tengi o se mea ta o se mativa. Amen. Ina ua o usita I la unga le upo le atua le whamanga. Whako a whaamanguia leo le akua I la upisingisi o whaamuamua inga le atua. Me muamua, whaamuamua la upisingisi. Ina ua o whaamuamua ina le atua. The law opened doors. Amen. The tala. Paua le upisingisi, I turned down a lot of people wale mwhaina o whaianga ruenga. Ruinga lau tala, it is a good problem. When le telo ngā ruenga wale mwhaina e whaia. E le tutusa mani le ayusa ngā ruenga. Wa e le ropo lau mea a whai. Whaila lau tala. When you put God first, God will put you first. He honor them who honor him. E whaamuamua o e le atua pe e whaamuamua ina le atua. So, wo whaamuamua ina le atua e lo olanga. Koe sui a skoa la, o le ala ua sa o le mera ui, sa se le mea ngai kau whaimuamua.
Ai o lo talia ina la o Yesu e vea mali im faula. E te maua ele malo piona famertus pa ia sa ili le malo le atua mana la miaton. Ai sa ili la le atua e talia ina Yesu e maua le malo. O le isi lo me tauna e sa ilia o le me tonu le malo. Hallelujah. The righteousness of the kingdom. E ele me tonu ya Samoa, o le malo Samoa. E ele me tonu ya New Zealand. E le tutu Samoa. A se serka ingo le ava Samoa. Le kai popole le palangi. E sia, le ngai le usanga ngu. E le tonu le palangi. Ai, makua le moe le ya le si makaya Samoa. Ma se la ngai se serka ingo le ava. E sia, le ngai le tonu le tatou nganu. Ai o le atua la, e iai lana kingdom, e iai fo lana righteousness, le me tonu le malo o le atua. A e maua la Yesu, wa e maua le malo, a wa e to tonu le malo, sa ili le me tonu i to tonu le malo. Loto fa mangalo, loto alofa, foai. It's part of the culture, o le tatou wanga nuu le na faa le kerisiano, a o la no o walu. Te alama le loto te aluai. That's a one thing e common ai e kalesia umalava. It's a culture of the kingdom. A o watu sto lotu. Tauna e alofa ya te awai because o au te alofa ya te oi because it's our kingdom is heaven. Matala just pa ya tatou te le lalolangi, ai le so le lalolangi tatou. Fea lavara ai sau lau lotu po te latu lau lotu a e ita ya te au po te o te whaamangalo oi e sea. It's our culture o ta nganu ufa le langi. Amen. And that's how the body of Christ should work together. Why? Because of the body of Christ, we have a culture. It's not a system. It's a culture of the kingdom. We forgive. Master, to forgive. Amen. We love for me to give. We give. Why? Because it's our culture. Now it's part of my culture. I encourage them in this culture. Fellowship is not part of our church, in our ministry, but they fellowship with them. Why? It's part of our culture to share the word. Amen. It's a culture of the kingdom. And that's why I love this platform at 𝗨𝗏𝗃, because it's a kingdomized culture. The whole church, the body of Christ. Amen. Ese custom po tūmanga. Yeah. Ai o leanga nu wa ia, e tasi a tātou leanga nu. Hallelujah. Ia, o se, whasoana nefi. Tai pastor, vi ele tua. Ia, tino keriso le ingo le tua nefi. Avela yo sau po il malo, ngo wai fai malo ai. It's a kingdom of love. It's a kingdom of forgiveness. It's a kingdom of giving. It's a kingdom of honor. Yes. Ah, ya vai le ma, aso ala se malo ngai ke fai malo. Fai malo le tua. Ai sea, malo fa mangalo, o malo lofa. O malo foa. O malo e ava, e fa alo tangata. Yes. Ia nefi. Ia il taltonunga. Ia leua fai winal tato por kalame pe a vala au mai le tua. When God calls, o fea ngai ke ai. O le ala utali atu le tua. E ka kaunga Yesu fa vai. E ka kaunga Yesu me fai mata iala ia te oi. Leo fa so le ona le tua. Wa nga o le upu le tua. Sa fai ma me fia ia te ia, sa inu ai, sa ai, sa moe ai, sa le mau ai sona filemu. Ona o lona loto le upo le tua. Le ua, whaiaina, whamaluina, ona o le VALAAU le tua. Ai ata tō mniafiafi. Anga le atu le tua ia te oi. Anga le atu le tua i leo kerisiano ma leo whātua tua uma. Aua ni ngalo ia te oi. Olo o iai le VALAAU le tua ia te oi. Olo o iai whaamanu yanga le tua. Olo o muli mai ia te oi. Pe au le teime te talia i lana VALAAU. Pastor. Ia tuina atu i lau sunga. Le alawa sisi me toi fia sau noe le nefiafi. Ia mase tatalu. E whai wina il tatou au nanga le nefiafi. Mala ngang whaalua. A whau le te mafuta marina ia fiafi. Wa ile me wa tu ile tu ile loto. Wa ia se whaalinga po wa ia se me wa ave le tu ia te oi. Aua te whaatali sa ili le tua. Te le anganga o lai whaatali ile.
I le atua. A tonu fo nai tele ni vaenga o peo no tala no atu le amatanga I fo launga foi. Tele mena tusupu ma ua fo launga. Le ngato le nonofo I lungo le ala. Le ngato le ai o se mea ai mativa. Ma a o inana o a o mai ai le atua. Matala ta vita na e a o a o wima I le taua. O leo wo o mai le nei taimi. Tele ni sio fiong pa ia le atua na o ina maita I tele atua te mai fo launga. O ai whainga tāo e tupu I lo wola mro so I fo nei taimi. Sa ili le atua po le alo na winga. Ia whamanuia le atua ala whae te tano le whaoratanga. A whae te fia talia Iesu e vea maali I mwhaola le nei a fiafi lo wola mro so I fo. Me te le te whaia le te tano te talia ina a e maua Iesu e maua le malo le atua. Wha te mai upo te tano le la o whae le a fiafi. Le atua lo mātou tamā. Whawhetai wau whaalongo I le upo. Wau langona fo I lo si ufonga le nei a fiafi. Ai wau whiwhiri le nei a fiafi. Hallelujah. E o foi nā atu ai lo nei tangata. Yo e tama. O te talia I nai o Iesu Keriso. E a vea mo ua lii mo whaola. Wau tai tonu I lo loto. Wau whaatua tua foi. Mo te tautino le nei a fiafi. Wa e whaatu ina mai Keriso mai na ye uoti. O loo soifua o ia e whaavau. Le tua o te whaatua tua ia te oe. Ma le mana o Iesu Keriso. Wa o whaola inai. Whawhitai wa o whaola ina. Ono o Iesu. Amene ma amene ma amene. I find that if you're not started welcome to the kingdom of God. Su mai tono le malo le tua. You have a culture. Ilo wanga no. You love. You forgive. E te foai. E te whaia neo lea. O e te anga lei fua le anga pa ia. E te lenga o ia. You know, all this, it's a fruit of the Spirit. It's a fruit of our kingdom. It's our culture. Ia vea oio se tangata o le malo le tua. A vea oio whaamanuianga le tino Keriso. A mai se le VALAAU mai o le tua. Toi whaamanatu muli whau no whale I lungo le upu o le tua. Iesu o io le whaavai. Le upu le whau ai lo ainga. Whau ai lo tangata. Ina ia mawhai ona whau ngā ina o le tua. A VALAAU mai le tua ia te oe. Ia e talia wo umona e tā pena ia no. Whaamanuia le tua nei a fiafi. Hallelujah. Whaftai tele lo matou tua. Matou whaafo ia te oe lo lava vi inga. Whamanuia le tino Keriso. Le au whatou tua ma le au pa ia uma. Nei lava fiafi tamā. Le au aunanga o le nei polo kalame o se whaasoa le li. E tala ai le tua lo matautia ma lo sili ese. Yo matou o langa taito tas. Avea le nei moli mau le li. O se amatanga fou I se tangata ua ia talia o e whai mali I ma whaola I lang salvalinga. Avea le nei moli mau le tua. E whai le li I ma moli mawola ia teia. E wha mausali ai. Le VALAAU e VALAAUina ai I la tau tamā. Whamanuia I si o mātou atunu pele o Samoa. Whamanuia lau au whai ngā luenga tofi. Sili au whamanuianga le li I lau au auna. O whauna oina lona taimi. Ma lona whale tua le li I. O lau o langa ofo I ngā atu mo oe. Ia iai le tua o manuia. Whaftai tele tamas temi mātou wanga I atu I maota malawa le li. Mai se foil mai mo whafunga mai o le tino Keriso le nea fiafi. Ia iai le tua whapaolo a ao lunga ia I mātou uma. Lau au a ngelu le li si o mia ia te I mātou. Maua se mua le nea fiafi. Tai o ena le li I lava singa o whaiwa matiute wa umana I tofi ai mātou. Ia iai le tua au whamanianga lea le mātou te talo. Awala atu ia Iesu lo mātou li malo mātou whaola. Amene, amene, amene. Amen. Ia, mo le atu le ngā whaftai tele le nea fiafi. Sa mo le atu no pele. Mai se tino Keriso le whaamno ina o lau taimi. O le nea fiafi o lau taimi ma le atua. Awa ne e msia. Whamanianga le atua. Ua umona ta pena mo oe. Le ase tala, le ase upu o whaangalua tau I papa lau whaafonga. Ia matua atu ina. Mai se I o le whau unga le ngampa ia. Ia e ui mangalo I tatou uma. Ia o le fiafi. Mo le atu le ngā whaftai tele lau sunga I le whawhianga inga a uruiva. Ia mo le tuina mai foi o lo tau au. Ia wala vale moli mawina o le lei sili ese o le tua. Ia mese o lana VALAAU ia te oe. Ia male faltua. Ia mese o le ainga. Ono Iesu. Amene, amene, amene.